Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza. Rero amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga ari mu gihugu cy'Ubushinwa, gusa mbere yuko nyabagezaho tugiye kuyabagezaho ni nk'ibisanzwe nshishikariza umuntu ukigera hano bwa mbere kuba wakora like, share na subscribe kugira ngo tubashe kubana gatanu kuri gatanu, none twagura YouTube channel kandi n'amakuru ajya kugeraho mba mbere gatanu kuri gatanu. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avuga ari mu gihugu cy'Ubushinwa, aho abahanga mu ntara ya Wuhan mu Bushinwa bavumbuye zahabu nini mu kirombe cya zahabu. Byagaragaye ko iyi zahabu ifite uburemere bungana na toni 1,100. Nanone iyi zahabu ikimara kugera ku isoko byarangiye ihagaze agaciro kangana ka miliyoni 100 z'amadolari. Nanone byagaragaye ko nk'uko Abashinwa b'abavumbuzi bagiye babigaragaza ko ubu buvumbuzi bufite ubushobozi bwo guhindura isoko rya zahabu ku isi n'ingamba z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kuko bivuga ko ari bumwe mu bucukuzi bunini bwa zahabu bwigeze buboneka ku isi. Ni amakuru twari tubafitiye agarukiye, mukomeze mugire ibihe byiza, mbifuriza abo dukurikiye happy new month and happy new year. Ciao ciao, mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibarinde, tuzakomeze kubana, bye.